warahmatullahi wabarakatuh guys. Alhamdulillah nenekku lagi waras guys. Mau ngelepitin pakaian. Abu Cisa. Tiu me hat abu me. Abu cakut kasih. Hah? Abu cakut. Tiu me, lai me. Ceng sini atau apa? Siri loa-loa apa? Loa-loa apa? Bela. Loa-loa dengkila yo. Ai Cisa. Hate cia, hate siri sago. Dia ubo. Tau cia.
Chị Hồ ạ? Anh ấy gạo tiêu bộ là hát sẽ chi hả và hát sẽ abue abue hát sẽ abue tiêu mày ai chi hô mày tao chi mày
Chị Hồ ạ. Mà chưa, có mà chưa. Chị Hồ ạ. Oh, aneh gaul. Abu gaul. Ha. Ini nenek kota alam guys. Di inilah hasil lipetannya. Terkadang saya itu nyuruh dia ngelipetin supaya otaknya mengingat bagaimana melipat baju, masih ingat apa enggak gitu. Dan ini hasilnya lipetan. Aneh gaul Chan. Abu Chan. Tiube aneh Chan, aneh Aceh Chan tiwo. Sese Abu. Kang, tane waso iso Fang minteng Oh. Wakari Kang. Sen Kang we. Kang sese guys, aneh. Aneh Kang sese guys. Sese. Kang sese guys. Sese. Bye bye. Aneh Kang bye bye. Bye bye. Sekian dulu ya guys ya video kali ini. Ini adalah tutorial cara nenek melipat baju guys. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam sejahtera untuk sahabat YouTuber dimanapun berada. Oh, like Kong.